naši. Čo, jak to vyzerá? Vyzerá, máme tam vpredu, druhá prepážka. A prečo ste tu? Až po tebe. Do Minže. Kde ho máte? Aj možno Ale kde ho máš? Povedz mi. V strede na pravej strane potrebujem podpornú palbu. Máme ho pištol. Dobre, pálte chalani, dobre? Dávaj, pál. Mám? Ľudia, na čo tam ste? 4 som dal. Stojte tam.